দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ যি পথ আমি বিভিন্ন স্থান ঘটনাৰ মাজেৰে পাৰ কৰি আহিলো। साथ पाया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा जो भक्त तेरा जिए उसे अमृत का क्या मोह हो हंस के किसका प्याला पिए तेरी महिमा की छाया तले रथ के नजर पहिया चले के गुरु के जयकारी करिए अनवर बाबू बावत बेरे धरती अंबर से খবৰটো শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰগ্ৰামখিনি চাই পেলাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব চবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো